drugari, kako ste nam? Evo ja i Aleksija sad idemo gde? Gde ideš sada? Idemo na vodu da se? Brčkama i kupkama. Idemo da se brčkamo i da se kupamo, idemo da iskoristimo još jedan lep dan u nizu. Šta nam je raditi, drugari, kako ste nam, jer vi idete negde na neko kupanje. Šta si to dobila? Keksi. A što si dobila keksić? Šta si radila pa si ga dobila? Pevala i zato sam dobila. Pevala si autobuse, jel? Evo, drugari, ako imate malo dete, obavezno pa našete trotinete, bicikale, em ćete vi brzo stići do planiranog odredišta, mi i njima zanimljivije kada se voze. Bolje to nego da se djeca nose iskreno. Evo, stigli smo na Adu, tako da mi sad idemo sa druge strane kupališta da se kupamo. Ajmo, dođi vamo. Što zamažiš svojim drugarima? Hoćeš sada da se ti brčkaš iza njih? Da. Da. Evo, drugari, stigli smo. Mi idemo sad sa ove strane da se kupamo. Prošli put smo se kupali na onoj drugoj strani. Gde vam je onaj kao čuvani time out i to sad mi smo već bili 2 puta. Voda mi danas deluje da je bistrija nego što kad smo mi dolazili ovih dana, jer naravno čim dođe više ljudi voda je prljavija. Ali moramo se... Da, inače nas čekaju. Čekaju nas baba i tetka na kupanju. Evo letnje osveženje, sladoledić. Od čega si uzela sladoled? Od jagode. Kakav je? Lep. Lep je, dobro, idemo. Isto je meda, kod nas je i plavi, isto ima i plavi, a ima puno u kornetima ovim. Stvarno? Da može i onda se napravi. Pa dobro. Gde si? Jer jedeš drugi sladoled po redu, jeli? A ćeš ti ja kažeš kako tebi ovdje, ti se sviđa ovdje Nadi? Koje bi dala ocenu za ovu plažicu, Jadicu? Lepo. Lepo je. Pa šta radiš to? Kuvam. Kuvaš? Da, keks. Keks kuvaš? Šta je to, ljubice? Evo, tetka i Aleksija se ljuškaju. Sad posle Ade nastavak parti 2, ali tako? Kupanje u bazenu. Sad kupaš u bazenu, ljubavi? Maskicu. I stavila si maskicu. A koje bi dala ocenu od 1 do 10 za Adu? Kako ti je bilo? Meni je bilo 6. Dobro. Pa drugari, nismo se više snimali juče na Adi. Nismo bile same, bile smo u društvu. Društvo koje ne voli baš da se snima toliko, ali evo neki utisci sa Ade i nešto sigurno što će zanimati neke ljude koji možda prvi put dolaze ili vaš koji još... Bila juče? Na Adi do baka sam ušla u vas. Stvarno, i nisi se plašila? Ne, nego sam zašlaufam onako. Ne mogu da potonam. I se prsnukom nama. Stvarno? Da. Znači, bila si hrabra? Da. Ja sam se svidjela juče na Adi. Da. A šta ti se najviše svidjelo? Najviše svidjela. Ada mi se najviše svidjela. Dobro. Hoćemo ići ponovo? Da, i onda ću ponesti slaup i onda ću do bako da opet uđem. Baži. Znači ovako sad što se tiče cena na Adi, pošto i dalje nije počela sezona. Znači mi smo bili na nekoj centralnoj strani. Uzeli smo ležaljke. Sad trenutno se ležaljke ne naplaćuju, u smislu samo uzmete piće i odmah ste tu do vode. Pretpostavljam da će se to promeniti kada bude krenula sezona. Za sada je tako kao uzmete piće i dobijete ležaljke koliko vam treba i koliko naravno uspete da ih nađete. Što se tiče, ne znam, kao generalno kao cijena hrane i pića, mi smo sedjeli
u restoranu, kafiću, druga kuća. Pa solidno sa cena, mislim generalno kako se i kreću. Od 1000 pa nadalje, kafe 300, 400, može se za 100-200 dinara skuplje nego generalno da sedite u nekom kafiću. Što se tiče da li ima gužve ili nema, trenutno juče je bila nedelja i bilo je prelepo vreme, mi kad smo došli nije bilo toliko gužve, mi smo poranili juče, ali već kad smo se vraćali tamo negde oko 2, bilo je pregužno, tako da savjet koji ima malo decu, trčite odmah ujutru, zauzmite svoje mesto i uživajte u Adi. Ljubimo vas! Lana gleda